Patkisin dan u Piozi. Sad smo došli u Bafarovu šumu. Bafad je bio prvi šika koji je pravio emisije za Dafu u Sibiriji. A sada sam kod Dugaj da vidite da sve imam u mojoj tasnici. Pa imam jednu ovdje takvicu. Pa zatim parfem, da sam na konferenciji na parfemi sam jodu. Pa zatim mobilni. Pa zatim sadoje da bi mogla da usput nešto ljužem. I to je to. Gledajte Dugaj, hoda su ovo milion. Idemo da nazvamo još lijepih istisa. Evo Dugaj, možete da napravite ovo istisa neki oblik. Ja sam napija si slijenci. Dajte da vidimo šta ovdje piše. Ovo vajko drvo ispred nas veliki hrast. Dugaj, uvek kad se u prirodi zagrijte divo. Drvo nam daje kiseonik. A ove juhe su kitisnosi. Napravili smo malu pauzu za kašišom. Pojela sam moj dojušak, moj usak i sad ću da bacim teglu, a i pojela sam spanac. Nemojte da pijate prirodu, uvek zube bacite u kantu. A sad ću malo da omim uz meni šufu. Na ovoj tabli piše koje sve ptice se žive u ovoj šumi. Ovdje ima savu i sova i još neke druge. Kao što vidite, ovdje ima jedan pohod. Potok koji sad ne jedi od zime, a u namu možete naći i patke! Dugaj, ovo se zavisava naša sjetna ko šumu. Kad god je lijepo vreme, idite u prirodu. Dugaj, vaj vas patkica.